Jotono sobani sibai tini seng TPF ningai kaisa koktur ni beskango ma phaimani khangkhe sini present situation no tei kabang ma kok batang tongo tei beskangni samung batang no teibo sini kabang ma kok batang saklai jaknai tongmani bagai seng tini nirongni jotoni beskango press meet ma khaikha ngkhai tini seng press meet ni puila wano sini 21 tarik je soba kaisa o hawan nangai thangmani sengha bono soba hni hannai soba kaisa nangai thangmani abno jeng puila selengma sengsa lasima sengsa tei belai kheno naslema sengsa gotna hनै seng TPF ni bkhaktei saklaयो tani khangkhe 21 tariko je incident nangmani aro nukjaka srai srai khlaigai Miju Convention by Nagorik Suraksha Moncho ni bumungtei continuously borok 5 days movement khlaikha protest movement khlaikha Bruce settlement teigai te abono teigai borok highway ongkhamani pore sini innocent borok khoroksa fire servicemen no nowo kipil phoro attack khaimani obotrok belai khena o Triprahani katal kothmaya abo 70 years ni kaisa jotoni beskango te waisa protifoli dongmani se abo te waisa focus ngmani se abni bagaini o katna no seng katal khlaigai seng beskango man haya 70 years ni focusing te waisa sengno reminder khlaifiu nikha abni bagai o katna no puila ang government no belai khena o samung no tei state government ni puila ang nukjagaro seng TPF ni phokote ki seng nugo state government omno fully tackle khaina tongmani abo fully ব্যর্থ nukha tamni bagai failure ngkha abno seng kisi saseni on behalf TPF ni pokhote ki seng kisa share khainai tei state government abno dृष्टि आकर्षण khai Nagorik Suraksha Moncho by Miju Convention ornigo burudi settlement no tei oppose khlaitu tamni bagai oppose khai state government abono clear jawab roimaya te state government abono clear di borokno abono step na harimaya tamni bagai bururi settlement ni bangai je jaga wo central government state government te buru sinar je settle tongnai rok Maharaja wait Maharaja bai tei borok a jaga wo joto abo accord tungja abono implement khain thangthani go tei sabni oro objection rojaknai ni rights to state government je jaga goseka central government je jaga goseka je jaga sini buru orneo sornathi hनै gdakma ma tongphani 23 bosono moi borok goseka tei on behalf Triprahani joto Triprasani representative ngai seni Triprahani bukung bara joto gosegai seng bubagra no representative khlaigai seng boni bisingti khlaigai bono joto accept khlaikha ngaro jaga tei objection domanai sabni adhikar tong nge omati haike onodikar chorcha khainai no state government kono step na haria ba kono action na haria abo puila failure state government ni number 1 number 2 a jaga wo Miju Convention by Nagorik Suraksha Moncho je abno pratibad khaigai movement khlaimani a movement khlaithani go state government borok by strongly discussion nangmani kintu strongly borokni discussion krui borok abono teibo sujogra wai tongkha je borokni a movement no teibo sanga khainani inke o jagao seng nukjago state government totally failure holia state government ni tamoro yakto aro tamyo yaktong tamni bagai abo haiklaigai sujug rojakha soba khainani tei soba khainani jotoni adhikar tung lockdown no soba khainani adhikar krei abo ngai maya lockdown no phana soba khainani adhikar tung kabangma political party ni leaders roksa lockdown no soba khaimani saya abona ang TPF ni pokhote ki ek moitia lockdown no phana borokni motamot prakash khainani baksadinota boni speech freedom jotoni tung khaimano phiaba tangai o speech to boni legal side de tong na legal factor de na illegal factor de abni tani justification khaijaliya te abno te gitamne action na jagliya और जगह totally state government ni failure seng nugu ike te kaisa seng sane musugo Nagorik Suraksha Moncho by Miju Convention no Nagorik Suraksha Moncho ni bumungtei o Triprahawo tini na katalya abo bharebar no borok o Triprahawo kaisa illegal act criminal speech
continuously borok khai to mani sang nugui abani against TPF already court of sang PS of diary khaijak nogri surakha monchoni leaders rono tei rajyapalo bo sang saklai rajyapalo bo membrana submit khaijak abano action naganani as soon as possible abani action naragdi necessary step naragdi hne kintu government aprobi nilar tongo that means government borokno susuk rawai no tongo backing rawai no tongo ar clearly nukjag getabo kokke haisi government borokno directly borokno susuk raya phane indirectly borokno susuk rawai tongo abo clear fine ge tini government indirectly borokno opportunity roi tongmani phole tini tamung khangkhangkhai sini borokni langma kamakha te aro tong kesang sa kesang beba kamakha belaike tungpla laijak tongko song borokroni ohani besarokni inka aro sing temanu Miju convention bai nagori suraksa moncho borok sababu sing siniya o tiprahawo Miju convention haike nagori suraksa moncho o tiprahawo boroni tamu bhumika tong tamu daitto tong tamu adhikar tong sing tini joratei abono saisi maniako abni bangai je Miju convention organization haike nagori suraksa moncho o tiprahawo boroni tamu duty and tamu responsibility tamu rights tong poila abo sing clear ngraya state government baike borokno ornio koksanani sujog roi tongkha tini singsingnai TPF illegal intruders ni against soba khaitongnai 2014-30 June ni simi tini Supreme Court NRC case khaitongnai jongo kokno sanai tini nagori suraksa moncho ni bumungtei o Tripura hawo movement khaitongu buru resettlement ni against or killer ni nukjag tini ohani busa sini buru refugee hanjaknai ro India ni hani India government ma goseka borok Tripura hani salsa tongmani state government ma goseka Tripura hani salsa tongmani state people jotono yasa khasin Tripura hani salsa tongmani oro borok kebeng nai seba tarmane borok state ni borok ya India ni borok ya borok sini bosong ni borok ya abni bagai borok kebengu arani clear phaiu je borok illegal intruders sangtewaisa sapigu borok illegal intruders o Tripura hani abni bagai na Tripura hani decision India hani decision na boro objection rogo okay illegal intruders ni tongthai boro Kanchanpuro de na Tripura hawo de na India hawo illegal intruders ni tongthai custody wo detention kemo okay borok ni jagangkha detention kemo si tini tumung ni NRC implement khangkhe as per NRC ni mutabek Jepro identified khaijangnai desi sababu as per Indian Constitution Article 6 1948 19 July ni pore phainai bor illegal intruders apro nagori suraksa moncho ni khoroksasak a NRC wote retikino abonok sigoi de kiriwoi de osobano baseng sakha kabangma prashna phai te kaisa Miju convention ang singani musu Miju convention ni bumungto oro illegal intruders no bayap khagoi phan rogoi oro Tripura hani Tripura sarokni sobawo ong kharito aro sang fully nukjago o hawo illegal intruders rok phaigei je sason suson khaito phaimani obohaino sini Miju convention ni pokho theke bo Tripura hana sason suson khainani phaikana abni bangaini borok abni against hani busani against basago o hani buru resettlement no thani go boroni tam khoti to sangkhana ka Kanchanpur taradi Kanchanpur area go runani objection boroni joba tabok प्रश्न फायो Kanchanpur sabni ha Miju convention ni ha naki illegal intruders nagori suraksa ni moncho ni ha naki Miju convention ni hang tong khangke nagori suraksa ni moncho ni hang tong khangke pro de bopro ni simi Kanchanpur ni ha ungkha bo years ni simi sabonero ni ha bagra apni pro de puila obo haila sima sungsara tabok nukjak phaimani obo sini bagai balaike kotor evidence ungkha borok hijagoi tongmani nukjai tongmani tini nukjakha abo kaisa chini sungsani busnau kaisa evidence sungkha tabok phairi theinani nukhungni ko theinani nukhung khorsa fire serviceman boni puito khlaikha ang khorsa fire serviceman ang kaisa shanti peace tamnai shanti rakhok bahini eka abo hai borok kha kotor bai khlaigoi boni duty khaithani wo duty paigei nogo phaimani bike bai khlaigoi details jari putma mani kokna saito kintu apro borok bono lama ka songui with evidence nukha video evidence soto ni thani gono sungsar ganang viral lungjak
अबनो कताल खलाय जों कक सवानी कगिया आरो भनो वक तक न फन जों हाकि बुलिया अब हाय खलायगै असक अमानबिक इनह्यूमिनिटी बीइंग बाय जे बनो आरो तगुई पाल पाल तगुई बुथारखा ते आरो निगो ती प्रसाद जात न नासले गई कम्युनियल लैंग्वेज ठेपा गई जे बनो तक थारमानी अब दुनिया ने जतो निसले टेररिस्ट नंबर 1 न खलायखा अब सुरु कम्युनियल या अब टेररिस्ट बर अहानि बसादे बसाया आदु बरंनि ताबकसि परीक्षा फायनाय बनि सकां बर अम हायके एक खायतमनि क्रिमिनल एक खायतमनि अब टेररिस्ट नि साम आबनि बागै बरक अ टेररिस्ट नि साम खायनाय नागरिक सुरक्षा मंच अ तिरप्राहाव इलीगल इंट्रूडर्स जे सुसन शासन खाय फायतमनि साम्राज्यवाद जे साम खाय फायतमनि अब ताबो साम्राज्यवाद सिमी बाथागलिया टेररिस्ट थांखा इनके आबनि एक्शन स्टेट गवर्नमेंट सिमिया केंद्र सरकार नि दायित्व फाइसक फाइखा आबनि बागैनो आबनि एक्शनो तिप्रा हानि बसारो जतनो इंडिया गवर्नमेंट नो अबनि टेकअप खायनानि ते स्टेट गवर्नमेंट जदिनो टेकल खायमी आंखांके स्टेट गवर्नमेंट पदता खायथु स्टेट गवर्नमेंट टेकल खायमाके गाहाम के नायथोके खायतलांथु खायमी आंखांके स्टेट गवर्नमेंट याकादि तानि बागै अमहाय साधारण सिनि बरक इनिसेंट पीपल नो अबहाय खलायगै सुसन शासन टर्चार खलायै दं गोबांमा इशु फुनुगै आबनि बागै अबनो जों फुल्ली अपोज हलिया कन्डेम हलिया सेलेंगु अबनो जों सेलेंमा संसांजाखा अ सेलेंमा संसा अ हावो अधिकार गरै तारि खाके अ हानि बसा टिप्रासानि सि अधिकार और बर तंनाय बर सानाय बाहायके जों तंनाय आबसिनि अधिकार अ अधिकार निरनि याक रनानि केबन अधिकार गरै आबनि बागै अनधिकार चर्चा ताखायदि अनधिकार चर्चा खायखे जेसक दoi थांनानि तंमानि आबते स्पीड नाय आबनि बागै बार सान आबनि बागैनो जों एनआरसी केस खायदों और इलीगल इंट्रूडर्स रो साम्राज्यवादी जेरो सुसन शासन खायदोंमनि टेररिस्ट एक्ट खायदोंमनि क्रिमिनल एक्ट खायदोंमनि आबनो दाक्ति अरनि नरनानि बागै गेताबक जों तिनि खनाखा मियानि सिमि जों कम्युनिकेशन खलायका थैनायनि नुखुंबाय किन्तु ताक जरातै एफआईआर खलायजागियाखौ आबनि बागै जों तिनि दर खलायै टीपीएफ नि पक्ष थेके जत बरंनि नक नुखुंगो थांखा जत एफआईआर जत रेडी खायगै ताबक जों पीएसओ थाङै सिनि ग्रुप कैसा तक टीम कैसा थांजाक बनि नक नुखुंनि वाइफ बताबो एफआईआर खलायै दंगयो बनि बिहिक इंगै आबनि जस्टिस नि बागै तै जों सानाय टीपीएफ नि पक्ष थेके बनि अ थैमानि सय जस्टिस माया जरातै सिनि सभा कतर ओंखारनाय तैबो जों सागो टीपीएफ नि पक्ष थेके अबनो जों होम मिनिस्टार तै सेंट्रल होम मिनिस्टर नो स्टेट होम मिनिस्टर सेंट्रल होम मिनिस्टर नो कायने नैनो जों चिठी सैनाय मेमोरेंडम सबमिट खायनाय अबनि फुल्ली आबनि टेकअप खायनानि तै आबनि स्राय खलायै आबनो बुरुरि सेटलमेंट नो काहाम खलाय नायथो खलायै दाक्ति रोजाकनानि और नियो बुरुरि सेटलमेंट नो बा स्टप खायनानि अथवा डिले खायनानि बाङै और नियो पद्रे पद राजनैतिक जे ताबक जे सोलै दंमानि आबहाय और निगो केबु सुजुग मानानि अधिकार करी ते केबुनो सुजुग रजाकथों अबहाय होम डिपार्टमेंट अबहाय खलायै प्रॉब्लम क्रिएट खायतंनानि बा प्रॉब्लम न सपोर्ट खायतंनानि प्रॉब्लम न टॉलरेट खायतंनानि उचित दिया आबनि बागै आबनो बसं क्राक खलायै होम मिनिस्टर ते स्टेट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर नो जों चिठी सैनै मेमोरेंडम सबमिट खायनाय एका तै बसं अबहाय आसक लासिमा संसा सामु सिनि अहाव हानि बसाततै याक रजागै फैमानि कंटिन्यूअसली अबनि जस्टिस मानानि तो लामा करै जस्टिस जों सालायगे मोमबाति सकलायगे मूवमेंट खालायगे 70 इयर्स मंगसा अबनि रिजल्ट एक्शन करै आबनि बागै आबनि एक्शन आबनि रिजल्ट टीपीएफ बसकांनि सालना हारै दंगो टीपीएफ बुकु बैसगां साया सामं बैसि खलाय फियाबा सिनि एक्शन नो बसकांनि सालसानि उलो नुनुकनाय 25 तारिख नि सिमी सिनी सभा सिंनाय 25 तारिख तिनी 23 खाना 24 सनी 25 जों तिनी जतनो साखलायो 25 तारिख 12 घंटा ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साखलायो 25 तारिख ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साखलायो तामनिं खांखांखै थैमानि जे विश्वजित देबबर्मा जे बुथारजाकमानि आबनि जे बरक बनो बुथारखा आरो जों नुखा गोबां मा बरक बनो
लाथाबाय तकमनि भिडिअ आ जागागो जे बुथारनाय रक जतनो दाक्ति 24 घन्टानि बिसिंगो एरेस्ट खाइजाकथों बरकनो फांसी अर्डर से माखायनि दामनि खांखै अबतिहाय द्वितीय बार तेई अतिप्रा हावो तागोते दों अमनि बागै जों बरकनो सास्ति रोजाकमनि नुगिया सांसरातै सिनि सभा कन्टिन्यू दंनाय फर्स्ट स्टेप 12 आवर्स स्ट्राइक ऑल त्रिपुरा जों सारा त्रिपुरानि गोबां मा जागावो पिकेटिंग सिस्टेम खाइजाकनाय आ पिकेटिं सिस्टेमनो जों खोना साख्लायनाय गाइबसक सेन्टाराव पिकेटिं दंजाकनाय नंबर 1 नंबर 2 सिनि सभा अब फार्स्ट सभासी सेकेंड स्टेप जों बनिपरि तामनो हारनाय जों आप्रो साख्लायफिनाय अब हाइख्लायै जों सिनि डिमान्ड जे एनआरसी नो दाक्ति इमप्लिमेंट खायनायनि बागै सीए नो फुल वाइप आउट खायनायनि बागै जों जे डिमान्ड कन्टिन्युअसलि ताबक सलायदोंमोन आ डिमान्ड बुलोगेवा दंनाय ते विश्वजितनि जे जस्टिस अब 24 घन्टानि बिसिंगा बरक तमुंनो रमै बेबाग बरकनो शास्ति रजे संसरातै सिनि सभा कन्टिन्युअसलि थांनाय ते कैसाको मिजु कन्वेंशन बाय नागरिक सुरक्षा मंच ओ टू ऑर्गेनाइजेशन नो ते टू ऑर्गेनाइजेशन नि लीडर्स रंनो दाक्ति ग्रेप्तार माखायनाय अब हाइख्लायै बरकरो टेररिस्ट सामंतां तमनि बागै बरकनो टेररिस्ट घोषणा माखायनाय ताबक जे प्रेजेंट मिजु कन्वेंशन नि लीडर्स ते नागरिक सुरक्षा नि लीडर्स रंनो बरकनो टेररिस्ट घोषणा माखायनाय ते ऑर्गेनाइजेशन नो बैन माखायनाय हायके अतिप्रा हावो तेबु टेररिस्ट क्रिमिनल एक्ट सोलिनाय तो मुं गवर्नमेंट अबन स्टेप न हायां खांखै सालसाय क्राक खलायै जतो पब्लिक नि बखावो रेडी इंजाक तावो अबनि बागै जोंतिनि थै थांनाय नुखुंनि बरक रगनो जों खाखामै याफारिया सबानि सेलुट याफार हरो अब हाय दफा सातक जागमनि तिनी सैटेलाइट नि तलाव तंगुई इंटरनेट नि जुग तंगुई तिनी जों प्रमाण रमाखा 70 years विश्वजित हाय हजार थाउजेंड सिक्ला बोरै सराय अक्रा बुथार जाखैमनि ताबक आबो तेबो बसकांगो फोकास लिफायखा बनि बागै बथैमानिनो जों खासाव बथैमानिनो जों खाखामो फियाबा खासामानि बाय खाखामानि बाय सिनि डिउटी पाया डिउटी अबहाय सामंखाय तंनाय क्रिमिनल लोकनो बरनि याफां यारंनो सकमर शक पायनानि बाङै सिनि तामु सामं बतां नाथाय आबनो जों बसकांगो नाहारनानि थाङै दङ आबनि बागै फर्स्ट स्टेप जों तिनि नक नुखुंनो लीगल फाइट दिगी लीगल जस्टिस दिगी तिनी टीपीएफ जतो थाङै बनो नुखुंनि तिनी जरातै नुखुंनि कोनो एफआईआर करी नुखुंनि बरकनो एफआईआर खायनि रां बाय साकरी बाय बरकनि लांमानो तुलना केबो ताखायदि रां रगुई साकरी रगुई तंकसां तंदि हनै केबो अमहाय कक सामानि अजरागो सिनि बखानो केबो खाकसांमा रैमाया आबनि बागै तिप्रा हाव 70 years बुथार जाखा साकरी रजाखा बुथार जाखा रां रजाखा अबहाय के सिनि लाइफ कैसा मानैनो मूल्य के फुनु जाखैमनि अब सिनि आत्मसम्मान हानि इंफैमनि आबनि बागै तिप्रासा दफा तिनि सिसाखा अ आत्मसम्मान हानि नो जों गसिया सिनि लाइफ नो सिनि लांमानो साकरी रां बाय केबो कंपेयर खाइमाया साकरी रां बाय सिनि खानो मेथे बिमाया आबनि बागै लांमा कैसा सोमानी आ लांमा सोमानी जे मासुल ते आबनि जस्टिस आवसक जरातै जों मायासाक अति प्रहा कन्टिन्युअसलि सबाव अंखारनाय ते कैसा कक्सानान मुसुगु जों खोनामानि मोहन सिंह जमातिया हनै खरकसा फायर सर्विस सब ऑफिसर दामसरानी फायर सर्विस नि मोहन सिंह जमातिया बो डायरी खलाइखा केस डायरी खलाइखा विश्वजित देवबर्मानि इंगै आ बो केस डायरी खलाइमानि बाय ताबक जरातै खरकसासी रमजाखो सभा रमजाखा दीपंकर देवनाथ ताबो कास्टोदिगो ताबो प्रश्न के हाय बेलाय के हामबाय मारगो सिनि मोहन सिंह जमातिया सब ऑफिसर फायर सर्विस दामसरानी बो दरो केस रजिस्टर खलाइखा ते आ रजिस्टर नि मुताबिक ताबो खरकसा अरेस्ट खाइजाखा दीपंकर देवनाथ ताबो प्रश्न के हायसी आसक बरक गोबांमाव बुजाकमानि दीपंकर देवनाथ खरकसा कास्टोदिगो सवै फुनुक माबाय सबानो मथागै माया जस्टिस निया आबनि बागै जे बरक करनिगो जतो लाथा तै तिसाखा ते जे बरक रकनो ऑर्डर खलाइखा मिजु कन्वेंशन बाय नागरिक सुरक्षा मंच नि जे लीडर्स रक बरकनो जतो ननो
आइननि बिसिंगो लीगल एक्शन नाजाय सजरा तै सिनि सभा सलिनाय अबंखा सिनि 21 नि इंसिडेंट नि मैटर ताबक तिनि तै कैसा अमस्त फैग्रा तै कैसा लाइन थांसिने खरब गुसुकनि बुमंग हाय केबा केबा मेंशन खायता फेर खायजारि दं टीपीएफ कोनो बरक नि बुमंग तै मेंशन एफआईआर खलायनानि आबो कोनो उसितिया तामनि खांके टीपीएफ आरो नुगुइ तंगुया जे साबरो बुथारि तंगुइ जों वीडियो नुगु किन्तु केबनो जों सिनिया आबोनि दायित्व पुलिस डिपार्टमेंट बरकनि ड्यूटी बरक खलायनाय बरक से आइडेंटिफाइड माखायनाय टीपीएफ आरो आइडेंटिफाइड खायनायनि ककिया आबोनि ड्यूटी पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जे ऑर्डर खलायगै मूवमेंट खायतों प्रोटेस्टरी बरकनो आइडेंटिफाइड खाय बरक माखारिनाय आनो टीपीएफ कोनो बुमंग मेंशन खलायजागिया मेंशन खलायजाक जे जॉइंट कमिटी नि ऑर्गेनाइजर नि टू कमिटी सुरक्षा मंच बाय मिजो कन्वेंशन बरकनि टू ऑर्गेनाइजेशन नि बुमंग मेंशन खायजाक ते जतो बरकनि जे इलीगल जे वर्क क्रिमिनल वर्क आबनि एक्शन ना जमनि बानि मैडम तो कर्फ्यू जारी रिचा तमन या गरो बाहाके बदर के जे चबक फ्राई ऑर्डिनेंस का बरक बुथरका ते थिनांग निर्मक बाहाके नुहुर आबर थिनांग बब तो युंगना पास हिस्ट्री जों रिमाइंड खालायनाय 144 जारी अब सिंपल तमहसनाय एक्शन सिंपल रूल एंड रेगुलेशन बा लॉ एंड ऑर्डर 144 निस्लाय तेबो कोतर गोबांमा आइन दारा दं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे जागावो इलीगल इंट्रूडर्स रो केबनि हावा थांगै हा दखल खायमाया हा शासन खायमाया हा बाग्रा सागैमाया पॉलिटिकल राइट्स नागै माया खरकसे इलीगल इंट्रूडर्स भोटार अधिकार माया खरकसे इलीगल इंट्रूडर्स चीफ मिनिस्टर ngै माया खरकसे इलीगल इंट्रूडर्स स्टेट नि पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट व पॉलिटिकल राइट्स नागै माया आ जागावोसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसक गोबां दारावो नॉट ओनली 144 अब हाय दारा कोतरमा तंगमनि बिसिंगो से टिप्रा हावो इलीगल इंट्रूडर्स रास खायतंमांके 144 न सबायनानि तंबा बा सिंपल मैटर सबायनाय न आबो तागै सबायंनाय बाबर 144 न सब माने नायबा कारण 144 जारि रनायले साबबा दिनो टिप्रा हाव 144 या आर्टिकल 1 2 3 4 जतो से वायलेशन तंखागनि 144 वायलेशन गन तम तंगतै बाकी अनमं टिप्रा सरक सिसनानि जरा 144 अंखामाया अम तिनि कतालनि कोग्या ओ टिप्रा हाव बॉर्डर क्रॉस खायगे टिप्रा हाव टिप्रा सानि तखिरायनि नगो गुबुन तकमा कसम फायगे बाग्रा सामाया अब तेबो आर्टिकल कोटर आरो सि साइतों फायखनि 144 न सबायनान तम तंबा अबनो कोनो असाभाबिक बेपारिया बरुं थानि स्वाभाविक बेपार एंनायनि बर कारण इलीगल इंट्रूडर्स बर कोनो लीगल एक्शन लीगल न मानिया किंतु लीगल जस्टिस नि बांगै लीगल डिमांड नि बांगै 144 फानो पब्लिक डिमांड खायनानि अधिकार दं आंगाबनो अपोज खाया किंतु आ बरक रबले आदु की लीगल सिटीजन देंखाबा बरनि डिमांड की लीगल डिमांड देंखाबा लॉकडाउन आंदोलन खायमाया आवाके बुतवानी को तिनि लॉकडाउन सारा विश्व चलैतों कोरोना वायरस लॉकडाउन चलैतों अमेरिका वो बुट चलैतों बिहार बुट चलैतों आरो न 144 रोआनि नस नांया किंतु 144 रोमा बायतेनि समस्या समाधानया 144 रोगै बरकनो नों ताताम हसनाय तेबो दुर्बल फुनुमा सिखलायखा आइनो दुर्बल फुनुखा एके स्टेट गवर्नमेंट 144 नो अपमान खायतोंगो 144 लागो खायखांगो 144 ने एक्शन नाना तंमानि तामनाय मैया एका 144 नो वायलेशन खायतोंमाक लायगोबा बरनो वायलेशन खायनानि अपॉर्चुनिटी रोयतोंगो अब सेलेंमा सिंसा 144 जारि रोगो 144 ने एक्शन नामैया जे बरक लीगल सिटीजन 144 रोफानो बनि वायलेशन खायजतो के राइट्स आपरो बनि बॉयस्ट्रेस खायने ओडी करतों किंतु आबो बनि क्राइटेरिया तंगानि नंगो आरो ताम क्राइटेरिया खाबा 5 days illegal intruders of the Samukai to Momani Abani full illegal action, illegal criminal acts claim.